Salat ve selam iki cihan serveri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Salat ve selam onun ashabının üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Tarihe dayanan, kaç yüzyıl, kaç asırdır bitmeyen, gönülden gönüle akan, temiz ve berrak bir sevdadır bu. Uğruna dünyalık her şeyden vazgeçilen, uğruna şehadetin, zindan ve hicretin göze alındığı bir sevdadır bu. Ateş almış bir harman gibi hicran ve hasret hararetiyle yakan bir sevdadır bu. Mazlum ve mustazafları muştak olduğu mutlu yarınlara ulaştıracak olan bir sevdadır bu. Sag nichts. Bitte. Bitte sag nichts. Papa, ich will hier raus. Ich will zu meiner Mama. Hier ist es sehr kalt. Ich habe Angst. Hol mich hier raus. Mama. 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 Bitte sag nichts. Sag mich bitte. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek veladetlerinin 1442. sene-i devriyesi münasebetiyle bizlerin tekrar bir araya gelmesine vesile olan
Gisenli peygamber sevdalarına gönül dolusu, yürek coşkusuyla teşekkürleri bir borç biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين والحمد لله رب العالمين ولروح الشهداء الإسلام ولأمواتنا ولله تعالى الفاتحة مع الصلوات.